Wara xhur ta' taħriġ u preparazzjoni speċjalizzata, Suzy, Nando u Kaylee huma lesti biex ikunu klib ta' servizz ma' persuni b'diżabilità. Dawn it-tliet klib mill-Fondazzjoni Maltija għas-Servizzi tal-Klib se jkunu qed jassistu 3 persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu bi problemi ta' ansjetà jew sfidi ta' mobilità. Kelb tas-servizz għandu rwol importanti ħafna f'ħajjed dawn l-individwi e kif il-kelb ikun imħarreġ biex jgħin persuna b'diżabilità jew li jkollha xi tip ta' kundizzjoni bħad diabete. Persuni bi bżonnijiet differenti bħal nies neqsin mis-smigħ, persuni li jagħmlu użu mis-siġġu tar-roti u persuni li jbatu mis-seizures fost kundizzjonijiet oħra wkoll jistgħu jagħmlu użu minn dan is-servizz. Lan huwa li dawn il-persuni jgħixu ħajja ta' kwalità aħjar u aktar indipendenti. Il-President tal-Fondazzjoni Maltija għas-Servizzi tal-Klib, Joseph Staffraċ, qal li din il-fondazzjoni u l-klib li jagħmlu parti minnha huma rikonoxxuti mad-dinja kollha u jistgħu jivvjaġġaw ma' sidhom għal aktar indipendenza. Service Dogs Malta saret full member tal-ADI, Assisted Dogs International. Dak ifisser li l-fondazzjoni hija rikonoxxuta mad-dinja kollha kif ukoll il-klib tagħna għandhom il-passaport li jistgħu jirkbu kull airline u hekk il-service owners jistgħu jkunu iktar indipendenti. Wieħed mill-persuni li għandu kelba ta' gwida u li qiegħed fuq l-ispettru tal-awtiżmu qasam il-benefiċċji ta' Suzy fil-ħajja ta' kuljum u qal kemm biha miegħu iħossu tranquill. Suzy has been with me for about 8 months now. Since then, she has helped me loads, calmed me down. She is a huge help to me, especially for somebody that has gone all my life now with autism, and it's like it's very important because it's something that stays with you for life. And to have a companion to help you throughout life and to go with you anywhere is perfect for me. Preżenti għaċ-ċerimonja fejn ġew ippreżentati dawn it-tliet klib kien hemm il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli. F'dan l-avveniment il-Fondazzjoni ċelebrat ukoll l-10 anniversarju.